ngithathe inqubo zokuthi ake ngizame indlela yokuthi ke ngilo nalezi intatheli noma ngayiphi indlela engaka ngayo nazo uqeda lolu khondo lwamanga ngoba akwazi ukuthi ngakhulunywa amanga awodwa kuthiwa ushawe ngempama amanga awodwa manje ngifuna ukuba indlela yokuyiqeda lento iphele iyodwa indlela yokuyiqeda ukuthi intatheli yenze le nto leyo ngifake into ingene ngiboshwe makuthi ngiyaboshwa lo 3 months lowo ngiphume phinde futhi kubhede intatheli ngifake into yabo phinde ngiboshwe labo masondo bayokwenza ngendlela yabo abenza ngayo yabameli nani ukuthi amaphepha namalungelo akusebenzi ngalezo zinto ngoba lezo zinto ngizongekho yabo ngizazi lezo zinto engikwaziyo mina nje ngazi ukuthi mina umuntu mayibheda ngiyabona uyatshelwa kahle ukuthi ungayenzi leyo nto yabona but mayiqhubeka bheda kufanele umuntu lowo ube nokumphilisa kabuhlungu okungcono kufe mina noma kufe yena kunokuba kufe isizwe indlela engifikela ngayisizwe yileyo ukuthi ngibeke eceleni ukuthi ngiyacula ngobani manje ngimthungathe njengoba le ntatheli ngiyithungathe ngaze ngawungena nje phakathi kwaSwayimana enza umsebenzi lo msebenzi nje awamukelekaa ngoba vele ubuwenza umuntu ohambe eqhaphaza amagama abanye abantu yabo so yona indlela engizolungisa ngayo nje yonke lento mina angiphiki khona iPR bakhona amasondo khona ophela bazobhedeza isilungu belungise ngendlela abalungisa ngayo mina yona indlela engilungisa ngayo into le imali ndoda uyazi mina nje ukuthi umuntu besenza ilento lena bese abantu imali becela ilento lena ukuthi bengifuna ukushintsha ilokhu ikhathi ube ngibheke nje nginga hayi no akancane bese uqeda manje inga kumuntu obenga usekhaya ngokuza ngisho ngahamba ngesikhindi bese usekhaya yeah ngeke ngwazi ube namahloni ngalokho besekhaya mawusekhaya bona weekend ngale izinto la kusekhaya no kuza siqondile nje baba la okay izolo ebusuku lephuma iphepha la lize umthandane ushanga pamela uzindeni ucicilelo okay so isibe umthandane esebuka ukuthi ayi lapha bisha sikuza ke simbone sibe khona ebusuku izolo le manje lapha kuza ngesizozwa kuwe ngoba awunabo ufaka umthandane umshanga baba so mhlambe sikhulu size kuse ikhuluma nawe ukuthi kwenze njani baba ngempela wathatha gila lokhu ushaya ibrand hayi mama ufuna imali no hayi awunayo evidence yokushaya imali ukhona ukukhuluma nawe kusalazo wena bhala yena yabhala ngabe no lutho ngizokukhombisa no awushazi yena ngokwakhe ngoba uyawazi amacala akhe kodwa uyuthola isitaphi kunabacula abahamba bengena indaba zabantu influence abantu ngoba tata nabo uCharles hayi ngose befisa kwezi zinto zibhala bomthandeni ukukhohlisa abanye abaculi osho bafuna ukufeza inhloso zabo bexawe isibhaqo somthandeni so ngokwakhe yena angiboni ukuthi unayo into ebheka umthandeni kodwa nje kusebenziseka nanokuthi iSouth Africa injena phela kudingeka imali kanti ukuthi uyakhokheleka nalezo zinto lezo bonke abantu ababukele ishow kaShuni kaMaskandi ababukele igcwala elisha ababukele umshophi enkani kwabanenkani indaba iphika amabhatha besola madevala babukela zonke izinsizwa noma wonke amaqhawe avelile kulolu hlelo lwaShuni kaMaskandi ngathi nje ngibonga isupport ngibonga ukwesekwa ngoba umuntu ophila ngeqiniso nomuntu owenza izinto ngeqiniso akavamisile ukuthola isupport kufanele abantu abaningi bebeligxeka uhlelo besho izinto eziningi kodwa kunalokho abantu bebelithanda ngoba ngiphila lempilo noma ngiphila lempilo abantu abayiphilayo akukho lapha engimasterishe khona noma ngaklina into ethile noma ngayibhenda ngodaka ebusweni ukuthi ngiphunywe induna yokuqonywa kulezo nsuku niyayibona nje induna ihlala obani ukuthi cha izoqonywa lensizwa namhlanje ngoba phela mawuzoqonywa kuthiwa umelo induna
uyabo lu-original sho ngamaskandi bafowethu kuyangijabulisa ukuthi nisekile futhi nihambisana neqiniso lempilo engiyiphilayo